ka khat atarik jeliu araja apaulai ka H&M Riboy District kala IT dorkas hau District Transport Officer ka nongpo halor ka jingshim kabu jongki katu ka nengut ha ka bede bat ka license ha ka jingshisha ka dor ka license ka long tang khat san spa tang babun ki bashim kabu hadu san ane 2000 tingka na kalyang ka H&M Riboy kala kentu ba ki ba apply license kali ki de ban let bet ha DTO om banyat lingba ki dalal ki bashim kabu. Kat begini ginong yalam hal ni kasi iwan hal ni ba office jong ni yo kajing wan jong hi kalong halol ka komplain ng yo na ibabun di ba halol kajing apply ya ka license kidan ki kato ka nengut ki rushim kabu ki ba sim kabu ya ki bril ba tip ka wan na ki nong ka wan na ki sol ju aba juan ban apply ya ka license kador kalong ka license ko sa nen daw kidan ki license ki ba ko hadun 2000 tip na kay kadaw Nena kita iwan hapo video betul yang video beliau ini percaya abang ilayo ini percaya video lo percaya kumbang kalau mana ngalong biang sasis kador tengah jeng apply kalau saya kadeta kesal sepak dekat lantas don diberi bersum kabu lipi sobha penting yang ini berkunjung penting video ngingin salia kepada kamu